hospice nurse te hi thil mak soifia vak ngai na omlo tong hnempo lan ni thei mai angem hospice tu dam lo hun tam nei to lo te entirnan cancer ni ta se damdo in a treatment in omzia anei to lova a hun to pani to thlanga tharuk vel chia anei to te an lo en kola an na zwal chok na lo buai puya an hun top thata ka lo en kol tu te mi thiam an ni maya na dang te po ani thei veka an en kol na mun te po hi adam lo te in ani lo po in hospice building hospice house te po omve adam do in ang deuh tho hian an kal puya chutiang thile dam in kara thok nurse hospice nurse ten an thil ton mak tak tak an soite chu kan ngai thla ho le ang nupakhat ka enkol thin hi Margaret ani a kumsom ria ta pel thui ve to thin cancer ani a henat na hi zoi muang in a thoka rin lo laia che thu ta ni thin tuna hian zoi muang a che thun chu ni meka Margaret hi azoi em a e manglawa avun hi eng boka ni tin lem dal hian a en bel zele moti turani mase amitero alameng fia khop mai kanung lama mi chiang taka a en ang mai te hian ka she china min han en fu kal phei hi chuan thil ti lai to pri top na tur ang vel hi ni chin atong tlem em a ma se polai hle thung alukham kan siam thachang te li apals kan en don te hian lom thua sui zung chin atong chun po zoi em a note muan omwanga zoi te atong ang mai hi ni chin ahun atop nai zela thil pakhat hi asoi tamaya zanlaya min shwai tura aron kal tur thu min shil min tiam ti hi ani atir chan ka ngai to zui lem lo thi a nei to lama hi chuan shiat rengna te anron soi chuak non le thina an mule thin taksa a chau viau to hi chuan thluak hian enge mu hi alo zom khom thina mase Margaret hi chu danglam a lawa a fim em a angai to na a fima ataksa chaklo to hle ma se aril ruero alapa ngai vek atia mani ti in akhum chungla masana chu ena zanlaya ati a chu tunge soilo ka zo china tumo ti in anuya min chang lo asoi du lo ma se hlim em no pangin amingai nat ber lo thleng tur anga lel em ang mai hi ani chuna afanu in ron kan china afanu hian asoi kala shia apa hi kum enge mazat liam ta khan athi to thua soya car accident ani athi thut warning a omlo Margaret hian pasal dang anei to mia lova ngai zong po nei to heklo mi papakhat hi atok ati mai thin ni in afanu hian a soya Margaret hian a pasal chen hi soi vak lo na in eng ki malada tha a thalak a thom no ale khathon le thil dang te ti chuan hun aliam zela Margaret ti tho po amuang zel ataksa po chaw to takani zan khat chudar som vel bora athi mai kan ring athoka diklova athoring em a athona boka afanu chuan ku chu wan renga ke chu kong ka bula ka dinga ka ena kan ngak mase Margaret chu akal mai lo amit aron ming le a sana ena dar som pakhat le minute ni chi ani aching le a atong lo minute kal zela zan lai ani ta dar som pani aridon chia tia chona ron ming le fia takaron ming thutani lova pangai takin zawlo te in aron menga ron kautu om ang main aron menga tlemin anuya atho chuak le chu akalta akhur lawa aboy lawa muang takin akal afanu chuan ko a apples ka en vata a om to lo mi thilai hi avoi tam ka muto mi then kha chu thil pa ngai ve mai angin buai mi alawin an kala a then ro chuan atop thlengan be chin Margaret ro kha chuan a nga kani zanlaya ngak arum kan ti fai chuan ka khotlaya a night stand a chuan thlaka oma black and white ni in voi tam the non na nu chualanga a the na lai po cheto hle mi pa uniform ha mel thatak nui hi ani a engchen tak nge an thutiam hi avon tu angle ka ti thlaka mi hi tu emo khoyami po ni ro se dar som pani ari khan aron kalani Margaret po khana shia
a thlengun ema kan soi chuak ta kan soi zoa kan nui kher tak dewalan kan du lo in po ani kan soi zoi te a in po kor tlanga zoi te a po kurbana po achang chuan ani tho no pangin min mamo a tong lawa min pot ang hi zoi te in po dor ni lo zoi te a hriat tur sia po ang hi dam lo ruma a thengai lova nurse station hluya mamo vel da na closet bula ani thina mamo la te lo chu tu ma heta hian an om ngai lo ama sabera zana ka tunga ka night shift ani a zan hun rei tak dar ni le dar li in kar engkim re a an chol thuap hun lai ani dam lo te an mu re veka kele ka ngai to na ba ka banga sanari zong chu ka hria tani puan ka rem me ka chuar kor fual lak tum chuan ka in hera ka sheta ni ka kor mor nung lama ron pot ka sheta a pot na lo hriat tham tro ka ni ka in hera tu man om lo ka hnunga hallway po arwak vek enga dim ema thliat ho hek lo are tlok tlok ka ding renga ka ngai thla a engma ka sha chun zom lo ka ngai to boy du lawa ka korle thileng mo in tai palaniang ka ti mase in tai pal na to rom lo ti ro ka she chiang soipo ka soi chuak lo mase kar khatalia ma zana nurse pakhat hi ka bula ron kalin aron dang riau maya amit po akhaprang khop mai ikor nunglama pot ang deuh hi sheve chinem no pangina pot ang deuh hi ti in asoi zoa anuya ahlim nui ni lovin nuam ti lo nuyani heta chia hian keima chia kani lo ti ka sheta a night shift staff te chuan kan tong veka kan soi chuak tan ta a kan ton dan a in ang vek zoi te a po ani achang le voi ni te po pota kan hoya tu ema mu kan in be sei ma se tu ma kan mungai lo thil thalo le lo na em a thlen lo enge moron che ani mai kan nurse pakhat senior pol hian asoi chuak ma sabera no panga ang ati kan lo bu ve ngau kan bu ma kan lo ring ve vek kan soi chuak lo mai ani he kan omna building hi no pangnam do in pediatric hospital ni to thina ni a kumtam liam ta khan tu la hen hospice care tan le ani a he history hi kan soi vak ngai lo na in alashiat thei hospital omdan me pantar lan na hlui te la oma room then khata inziak fia to lo tak playroom ti te po la oma staff te hian room ro kanau pangnui ri ang tak le toys mya lo na toys lo omte an mu zeu thina heng hi chu ngai khata angai deuh theya in po ero hi chu ani velo athleng zela achang le thakhat top te thleng lawa achang le kar khat te ola athleng le chin heta thokrai to deu te hlir hian kan tonga chu po keima ni chia kan oma piangin zan khat chu ka thu a lekha ka ti fela ka sheleta ka korban veilama ani ama ami zong ai na pot na dewa ka hoi wata ka pia chu hallway ni in hallway le ka bulvela po tu ma an omlo tun tum chu ka che son lo ka thu top ka ngoi reng are thuapa zoite in ka mu che ka ti ka soi chan po ka shelo ka soi ve top chan na po ka mu chuang lawa thom po omlo ma se enge motak omang hian boruak chu a om deuh chur hian ka shia ka ngai to na sa thil mu thei si lo khan min ron pana min ron khoi he mu thei lo hian shiat adu ang mai ani no pang ani mai thei pakhat ai tampo ani mai thei an thon thu toy te la zo lo kha ala keng reng ani mai thei ahun taka pangai taka top ve lo kha a thei chunin min ron biaka ron in hriat tir an tumani ve mai thei ani thu ni lovin an thei chun in po mangkhan po vak ni lovin heta hi kala om renge ti ni om taka zoite ya in po ang khan helai kan hospice building a hian hallway sei deuh pakhat hi oma a chhuat mam thatak mai ni in light englo te hi a eng phei riai thina zana phei chuan eng ria yin a re tlok tlok zel helai hallway hian in mangtha a munem to khop mai he hallway top bera hian room 209 a oma heta hian a lawm mi pakhat lelena a om Thomas Lelen
Carly velaron to a kumsom sari apel chove to pulmonary fibrosis stage nung anime ka nadna ibaw rak hip tur zoi mua nga laksak tu cheni thok khatte te in inches khatte te in ithok trok ma chu ama po hi awang thina achwa phichu accordion chaw to tak pani angani anri po amoi to lo khop mai ati thin adat na thalo tak phena hian ama hi anget ema zirtir tu ni thina ni a met zirtir tu ani number soinwa mati ema asoidan chuan engki madang lampo in andang lam velawati thin pani le pani chu pali ani reng ti in midang ti nui te hi thiam ema harsat lai ber po a mi ti nui thei ani a athil pek donani a hun top lama chuan a wheelchair hearing de utopa ama in nakal hlei thei to lo athi ni chu re khop mai re takani nileng in ni khwa shelova atho mu mal lawa awa nu hi chonu chung zong abula athungat ngata amat journal te chu athiarin saka hetiak in thiar sak hi dang dai viauna in angai nat em thin chu hun topa athiar sak mai ani dar sari vela chuan awa nu chuan akal mai chu poilo ti in athlamwan nan atha a coffee in tura chwa san ve lok tur thu le alo let le wat tur thu shil boka damlo dang ka enzo chiani a thom chu ka sheta wheelchair ke kal smooth takani wheelchair te hi an mania che turan ni lo shim hengi folding thei chi quality thawak lo chi kha an ni ve lawa anarita an ngeta nor lo chuan kal mai thei an ni ve lo ma se hei hi chu acheya akalani nget char pa ngai takena kal hallway ya ngei chuan tu emoina nor ang chi ani room 209 lam chu pana tu man ve lo kongka in hong po lo hetia alir top hi zia lo a room zona ngei chuan 209 lu na zona chuan ato pani kalna tur takashia ang mai ani atopa ake aron rizewa adinga are ta tlok mai pulilan khuma mu chu ka va ena alo thi to amita chinga aka ang lawa thamuang takin fight boy lovina thi ani ti poshiat awanu po ka shil ta fata atrap ma se anui trana phena anui ani tu emo atha amwang da a ha dam ta ti hriat awanga hlim na zo kani wheelchair jong chang kha ka soi ngal lawa soi hun po ni lo ma se arwangan la ka a room kan ti fai nu chuan hallway lama ka chhuaka wheelchair chu kongka zona lo la renga storage lama keima nge in kanora tluang takin kanor pheya wheelchair kan da thinna a wheelchair dang ho bola chuan ka vada a atuk zinga chuan thok tu age pakhat chuan ama zana wheelchair ka da felle fello min zota ikal san to pem ti in min zota room 209 ko chia kongka bula alo thu soi tu manan ti ani lo thuan soya ti na chan tur po lo he sha thiam ka tum lo mi tu emo in shilawin kongka bula anwada thale ti na emni mase engwange ni ang kanda na a kada nge ya mase lo son si a kongka zona nge khan hallway ya chair ruak chu akir pheile to pemni nge thil dang jok ama kha emni aron kalang khan akal nget takin man mo laute in ama puitu ke kha alawan rengem ni ahun to pa akal theina atana puitu kha wheelchair ke ngei kha akal ma a akhoi nun ber ani mai theyani room ve mayani bangpali tukver hospital khumpa ngai side table le engan chit pakhat phezeu zeu rengte he floor room dang ang tho hi ani mase ani chia silo heta thokrai deu to te hi chuan an shia a soiro kan soi vak lo he na hi chuan kan in mel ringot po in thil kan in she thiam tlang hlom to thina he room 313 a hian damlo an rei theilo ni khat ba kan theilo an tak sadang lam wangi mo an nam lo na wang lam ni lovin chu an dil top chin chu awatan du chin a then phe chu kan nor lu chia he room hi an du lo ngala a then chu an na in aza na lo ni chu
an mela lo lang china an mi ta tangte lo an nei ani papakhat James H hi ni khat le chan ve oma ada irei ber polani stage 4 pancreatic cancer ani a kumsom ruk chhoni in pachel takani longchul muna kumsom thum chung thok to ani thumin shila nat alau lawa thi alau heklo mase he room hi chu alau atir chuan tlang takin a soilo ma se room a son theilo min zot boru aga rit riaw ati alumani lova a cha tlat tukver le kong ka khar vek po in en reng ni in ka in shiati hemizan hiandar ni vela kawa endika alo lammenga ameng fia le a engi mutheng tur be se ang mai hian alo om ka mule mulo min lo zo ringota engmo ka ti chuan min chang ngal lo wardrobe om na kil lam chu ko ka zoite in ta so na om ati ka ena engma ka mulo ameng reng aching to lova amut top athok porang dewa akil lam chu ava en le chin atu ka chuan room kan son ta a athil ton chu soivak du lo lom thu soi topa arum thar tur chuan tukver anele nei lo min zo ta chu zong chu ni room 310 a nili nuwa chuan athita a thlamuang takin hadam takin akal kandam lo zong zong te hi ti hian kal se kan du arum hlui 313 ro kar khat vela ruak to a tu man mi om tir kan du lo ma se zana nurse thokte keima ngei po in dam lo om thar te chu da lo sham kan tum vek chuan lam enge mo kan siam zel admin lam chuan room ruak om reng chu khum in dai lo nen no khat turin min ti ta a kumsom ni chho me che pakhat nu te cancer azang ru a kaidar ani a clara ni in anui mel mu anwama alukham noya le khabute da a journal ani he room a henda kar som pa hi chu a omve a iv en dik turin kaluta a mel chu lo dang le a nati ani lo a hlawani wardrobe lam chu en po en lo heta hian tu emon lo om to thina niang ati ringot asoi om zia kan zo chuan alu thing ringot heta hian ko om du lo khonga in ati a kan son le ta ringot room thara chuan a zia ta blanket cover pek te chuan mel dang a om to lawa alo nuya mu anwam to khop mai heta tang hi chuan room 313 a hian tu ma kan da to lo official takin room hi hlui hlon ni lo ma se kan da thar to lo tu ma se kan va in doctor nurse le room ti fai tu te taknial po in an shia mi da chi ni lo atopa chuan bungroda khomnan kan mangta a room shan wangemo room vo bik wangemo a light oma phet reng wang po ni lo mitam tak dam lo thitur lo tur nation to lo ten an hlawa angai ve kan soiwang ani a boruak a chunga om a bangkil laite engwang tak nge ni ang ka shebik lo ma se mi an thi lain voi tam an kut kalo wan to a mi hoi sen tak tak ten an hun top hoi sen taka an paltlanga an kal lai ka munem to an hun top lama hian kan mu le shet ve lo hi an she thei bik thina ni ang he room 313 hian tu ma adu lo ani lo po in he room a om hian kalmai dan ala shelawani ma na kan building a hian zo te kan nei ngai lo shim shim kan vul lawa ron lu dan om po kan she ngai lo hei hi hospice ani a faya a re a mulo om lawa ran ke nia ka om lo oxygen khol rivung vung le ke pen thom ti lo chure thuap zel mai ma se kan dam lo te ro chuan min shil si an vai ni lawin mi then khatin chu po thi nai zwal tak tak ten an soi chu a in ang veka in ang takani kandam lo te hi an in thurwal ti doni la an in mungai si lo zana zo te ka khuma ron lona ti in a thenin nui chungin an soya a thenin thutak mel putakin an soi chiang thin khop mai a rita alum thur thur mai ti in an mita a mu thei an nga irwat na ni lo an thil ton nge an soyani nu pakhat kalashia Evelyn kumsam sari pel to ani a colon cancer ani a ama alain enkol ve tlata bual po ngai lo ama inati mai ama nun na chu zoi muang in ralzel ma se mi te chu enge an ni an mangtha em ti te zotin a behlim sham thin
tu khat chu min shila ne zan chu ka roma zo te ron kala ti a ke chuan ani do na mi ti in kanuya anui ve a ani lawm zo te ser thlum rong ang chi hini in ka shia a rit ve no mai ka ke a ron loni na muwa a thori ber bera poi ka tilo ka du zok kano pan lai min sha chwatira ati hemitlai hian Evelyn hi amu chu amut muna thlamuang takin akalta ani aswal lawa na anei lawa thlamuang takin akalani kare lote a papakhat George ti emphysema wanga na aron oma zial zuchin fiam thudu tak mai ani zankha chumin kawa heta hian ranin en kolem ni zana zote ron mutiang ani ti in akelam thau chu kok vea akelama thawani alum lutuk ti in soibok athori po ka shia ti a George hi atuka zinga athita a kala shereng athi nuwa arum tukver hong tu kani mithi an hian kan ti zia danani a thlamuang taka olsam taka an tharawa chhuanan kan ti te poni ang ti hian kan hong zia ani hetiang hi voili voi nga vel a thlen chuan kan hrethiam thup to hloma H hawin an soi masabera keni ai thil an shefa sachin room alu chuak tam beran ni miawa an lukham te siam saka an kutte von saka an muthei lo laya thutpui thin tu an ni break room a kan lain pakhat chuan a thengle ati Miss P khan ni zana akeya zo te thua soyati a hemini ve khian Miss P chu kan chan le thil thlen dan ngai te ani kan endik ngei maintenance lam te chuan thil ran lu theina kwa te omem ti in an en kwala chutiang engma an mulo thermal camera hi se te kan ti hial na in ani na taka chuan tu man muchua kila kan ti tak tak lo thil ni dan tur ve re nga ang lo lam ni lovin thil ve mai ani kan round ma in engemo in min lo round khal thina ni ve mai zan kha chu zan atlai to hle a khovel chu muhil thuap ang mai hiani hun te hi kalmang big riau hiana sha chin room pakhata lu tin dam lo ka endika ka sheveta avoi khatnan hei bak hi katong to lo bok keima ani lawin dam lo mu bula khuma ani he dam lo hi ni vel chu tong to lova amu hila amit po khwar duk to ang mai hiana langa a kebul blanket chu ron che hian ka shia a dil na ang hian che ya oma danglam ka muani ka en top ti buai ka du lo revak lawa zan laya athita ani zote ang takha athi makhan athaveke ti tumin aron kalani ka ring nurse train kha chuan kan thil soi war mai maya an ngaya andik poni thai ma se katia kei chu thil lian tham tak thi na ma chon tur hian engemo thil lian lote du em mai hi aron in lan thin ani hei hi thlasang ton thlasang ngor ani lo in hnem na ani in puina chan na kan mu vek ngai lo ma se ka mu kha chu ka she chiang chuan ka ring voi khat thok le adot thok le it kara hian thilarit lumnuam tak khumong lama aron oma a omrei lo ma se imal lo ron ti a ron nem tur ti hriat tham si in